bersama dengan Markus Gideon. Yes. Oke, nah di partai kedua kita akan mengundang juga Pindah servis 3-1. Pindah servis 2-3. Pindah servis 3-4. Empat sama. Pindah servis 5-4. Pindah servis 5 sama. Enam, 5. Pindah servis 6 sama. Tujuh, 6. Delapan, 6. Pindah servis 7-8. 8 sama. Sembilan, 8. Pindah servis 9